Tashun Evangelio yon Juan capítulo 10 Tehkanan Chihetike. Versículo 1. Lectura Tatzeltal. Sokla yalshan te Jesuse Hamal yakalveyesh te machamati korraluk yesh ochbael tas korral te chihetike Hameh elekabi Hameh utzinwane habi Melel bayuk yashvil ochel ta korral Yante macha yash och bael tati korrale kanan chis tukel abi kanan ti korrale yas hambesti te korrale te chihetike yas na beyik skopte kanan chihe hiche yik tilai tas bilik te chihetik yuune yas lok es bael ta korral te kalalok emish ta korral spisil te chihetik yuune yamesh neelah bael yuunik te chihetike yas tzaklinik bael melel yas na beyik sbat te skope yan te memahauk te yahwale maskan tzaklinik bael yash anik bael yuun melel mas na beyik te skope shi te Jesuse. Hichlayal ta señak op te Jesuse haok meto malas na beyik sventail te bilaya yale. Lekil kananchi te Jesuse. Versículo 7. Hichiun te Jesús las cha yalbe ya yikshan. Hamal yakalbe yesh hoon ti korralon. Yuun te chihetike. Spisil te machatik neelal talik kuune. Elek etik sok utzin vanehetik stukelik. Haok meto te chihetike malaskan ya ibeyik stohol te skopike. Hoon ti korralon. Te macha yash och bael tahventa. Ya meshkol. Junio tan yash och sok junio tan yash lok ta korral. Sok yames tas veel teya. Te macha eleke ha nash yashtal el kahuk. Milavanuk, hinvanuk, yante hoone ha talon yuun te yakak beish kushlehalike. Sventa yuun hich mea yutzil te shkushlehalike. Hoon te lekil kanan chihon. Te lekil kanan chihe. Yayaks batalahel yuun te chihetike. Yante macha tohbil nashe. Te metal te ti awal hamal tzie. Ora ya yiktai hilel te chihetike. Melel ma yuunuk. Yash ambael. Hich yash lahik te tiel te chihetike. Sok ya shpuhkik bael ta anel yuun. Te macha tohbil nashe. Yash bahta anel. Melel tohbil nash. Sok mayuk skoplal ta yotan te chihetike. Hoon te lekil kanan chihone. Yas naben ba tehtate sok yah na beis ba uuk. Hanishich layal beis ba. Hanishich yas na beis ba te chihetik. Hanishich yah na beis ba te chihetik kuune. Sok yas na bonik ba uuk. Sok yakak batalahel yuun te chihetike. Ayantik chihetik kuun te mato ochemok tabay in korralto. Puersa me ya kiktal. Hich me yash yaik stohol. Hich me ya bonik stohol tehkope. Hich tsoh nash chi yashkotik tas pisilik. Sok tul nash kanan chi yashkot yuunik. Tehtate kushon ta yotan yuun te bitil. Yakak batalahel sventa yuun.
Sventa yu'un yash cha kichshan kushlehal. Mayuk machayas pohben kushlehal. Hoon yakak batas pasemal kotan. Yashu kuun yakak kushlehal. Sok yashu kuun yahcha kichshan kushlehal. Hich pasohon tamantal tehtate shi te Jesuse. Te kalala ya istohol te judío etik te bitil hich la yale. Mah hich mahunuk nash yotans baik yuun. Ait sobolik la yalik. Bistuk ya wai beyik stohol te skope. Mero hove hems holta yalel shiik. Sok ay la yalik. Te macha ay pukuh te yotane. Mahichuk yesh kopoh te bitil into. Sok balshu yashu yuun hamel sit masitetik te pukuhe shiik. Te Jesus mabaich otamuk yuun te judío etike. Lasta yorel quinta Jerusalén. Te hasna hibal bin ora akotas tohol Dios te temploe. Ha yora el invierno a. Te Jesus yak tabel ta templo tabaiti nail Salomons bile. Hich te judío etik las sobs baik te a. Te las sobs baik tel tas hoy tayel hich la yal beyik. Hayeb shank al te ya a wak ayunuk ko tantika wune. Te meha a te Cristo ate albotik ta hamal kaitik shik. Te Jesus la yal. Yakal beyesh hauk meto mashak ana chumbonik kop. Te ateletik ya te ateliletik ya pastas ventas bil tehtate. Ha testigo etik kuun. Hauk meto mashachunik yuun. Machi hukesh kuun. Hich nishte bitila kalbeyeshe. Te chihetik kuune. Yas na bonik sbate kope. Sok yah na beis baik uuk. Hich yas tsaklinonik. Hoonya kak bey kushlehals bahtel kinal. Hoonya kak bey kushlehals bahtel kinal. Sok shut mash chayiks bahtel kinal. Mayuk machayas pohbon lok el tahkab. Melel ha yayak bon tasventa tehtate. Te kahal yuels tukele. Mayuk macha yashu yaspoh bey lok el taskab tehtate. Te hoone sok tehtate. Hunash ayon sok shi. Hichiun te judío etike. Las cha leik ton chohik a te Jesuse. Te Jesus hich la yalbey. Bayal lekil a teliletik lah pas ta a toholik ta sven ta yuel tehtate. Bila amen lah pas te ya a milonik ta chohel ta ton yuune shi. Te judío etik la yalik. Mata sven tauk lekil a telil te ya miltikat ta tone. Ha nashta sven ta te ya a toy bak optai te Diose. Melel vinikat nash te ya a kuy abata Diose shik. Te Jesus hich la yalbey yaik. Tabay te mantalila wunike. Tsibubil te a te biti la yal te Diose. Te hash Diosesh te shie. Hich yuun Dios la yal te ha Diosetik te machatik ak botas ventaik. Teskop Diose. Pisiltik naotik stohol te mashu ta chayel te biayal teshun Diose. Hich yuun te me tsabilon yuun te Dios te las tikunun tel tabalumilale. Bistuk ya awal bonik te yakon tas toibak optayel Dios a te bit ilakal te has nichanone.
Te me mapahaluk sok ya tel tat te bilayah pase, mamesha chun bonik te bilaya kalhiche, o te me ha nish ya kontas pasele, manchuk te me masha chunon chun bonik te bilaya kale, ha mesha vichik tamuk te atililetik yah pase, sventa yuun te me ya naik kashel a te hun ayon sok te tate, shi te Jesuse. Ichiun kan sakik bail yan vuelta te Jesuse, hauk meto kol bail tas kabik. Te Jesus baht yan vuelta kalal ta ha Jordan tas tohol slokib kal. Te hala a tabay layak ich ha tanaelal te Juane. Tsobol tal yelik, ich layalik. Manchuk te memayuk senya ila las pas te Juane, hauk meto smelelil te bilala yalbeis koplal, invineto shiik. Hich ay tsobol las chonik te Jesuse.